Witina ria kerekiro maneririo munini wa mutongoria wa bururi William Ruto atianiri igongona ria kumuhitithia mutongoria wa NASA Raila Odinga ta mutongoria wa bururi akiuga icio ciari icajamana ngeneya akiaria ri kaunti-ini ya Baringo hindi ya kuruguria barabara ya Marigat guthie Muchongoi. Ruto ugite muoroto wa thirikari ni gutigirira ni makinyaniria ciiraniro ciao kuri Akenya indi gutura uteti utari muthia. We will not be dissuaded, we will not be stopped, we will not be derailed, we will be on course because that is the transformation that Kenyans want and they deserve it. Hiyo ingine ya maneno hiyo ingine, we will not get involved. Wale wanataka kuendelea na fitina na hiyo mambo ingine na vitimbi, shauri yao. Any attempt by anybody wanting to challenge the legally elected constituted government of the Republic, Your Excellency, I agree. The full force of the law should be applied. Nyinyi muendelee na kasi mkiwa na rais. Hii maneno ingine kidogo kidogo hapa watu wanaenda kujiaibisha kwa kiwanja. Hii ni mambo ya bure na hakuna mahali itaenda. Ikinya ria Raila Odinga kuhitithia thiku nini hitukuri githie na mbere gukumithio kuma ituri itiganite cia bururi na nja wa bururi. Atongoria thiini wa kiama kia Jubilee na reme kumagaritie Ruto matinatithia kurenyururia. Can you imagine? Ati yeye ndio rais. Ati Chief Justice kwa Uhuru Park ilikuwa ni Tom Kachwang. Ati Miguna alikuwa na act kama registrar na first lady. Alafu witness ni Orengo. Sasa na wanatuambia tunakutanisha Kenya pamoja. Hiyo ni Kenya gani jamani? Yeah? Miguna anaweza advise nani? Mtu anaitwa TJ Kajwang, hata mono kama mimi parliament na nyorosha yeye. Anaambia nini kama Wakenya? Jamaa ameapisha akarudi nyumbani kwa bibi yake. Uhuru Kenyatta ako Ikulu. No mwena-ini wake mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni athemanire na undu uyu kaimana iria gwikinyitie kigomano-ini kia Inspector General wa borithi kigie mugaruruku ruhonge-ini rwa borithi. President akiranira kunyitirira mugaruruku ruhonge-ini ruru rwa borithi na uguo gutigirira muingi wa bururi wina ugitiri muiganu. I cannot emphasize how important it is, especially now when Kenya faces severe challenges, for every member of this service to remind themselves of their duty and to resolve to do nothing to damage the integrity and reputation, or for that matter, the effectiveness of this service. Hau kabere President Kenyatta ni acemanirie na atongoria kuma kaunti ya Turukana thingira-ini wa Iregi kureranire gutigirira Turukana nehunia na guthirirwo ni riboti ciĩgiĩ ng'aragu na irĩmi kumagĩra kwa mahinda. Ngiribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya.